doctorate awarded mamani abono to ni experience bobo hai abo kisa sono cycle at sir puliao na puilawano tuyung tai hojlai tibini adong rokno norokno ang ani khapang hamjakma tai chibai yapharo tai nai tongnai joto lukurokno bahaino ani khakchang mani chibai yapharo ang award manmani aboni experience hachi nagiradi thangnai 29 February 2024 Delhi ni Dwarka sector 13 ni ajagao Radisson Blue Stadium kaisa ano award jaka a award hangkai abo Dinadayal Upadhyay 2024 National Award tai aboni logi logi no tai kaisa ano award ka abongkha honorary doctorate degree award tabuk o je doctorate degree award ni experience norok ano je sungmano abo abo haikeno saklaina klayo sana klayo award o je doctorate ni hinmani abo dal nei tongo do dal sa hangkai abo kaisa mane kaisa subject no tui abo poriui tongnai rok kaisa subject no tui boro research khayo tai abono thesis suyo abo bisik ni bo ngui mano bisik tham bo ngui mano baksa baksa bisik sini rok bo kau aje bongni thesis painani bongni research painani ke abo haike pai bor PhD ta abo haike borokno doctorate degree rejago abo borokni abo complete khaimani ulo hingkai tai dalsa hingkai honorary doctorate tabuk je ano rejaka honorary doctorate obo hingka hingkai romdi kaisa subject no tui no nungbo abono jora kolok maromui samung khaikya abo achievement khaikya khaimani ulo je borok rokni mokolo eba university ni mokolo ni sajinai abo hingka hingkai jeta thachingo samane abo hingkai je thesis sunai rokni borokno observe khainai khoroksa ni andaro borok maklayo hingkai abo professor rokni andaro pia tabuk je ano romani obo hingka hingkai kebna andaro khainani naiya haifano borokni mokolo klaijak je jora kolok maromoi kaisa subject no tei je samung khlaio abo achievement khlaikya abono tamne success khlaikya borokai thesis sina naiya hingke borokno honorary doctorate degree award rejagota abo hai khlaina angbo social work and culture ni field o ano honorary doctorate degree award rejakha culture ni samung no khlaimani to ang jora kolok maromoi ang 1986 ni simino culture ni samung romkha je jorao chini borok rokni mane tiprasa rokni mosamung rok resapmung rok a jorao asuk develop niyaku aboni bagino o je culture no chini mosamung resapmung rok no develop khainani bagi eba tamhnai hayungo phunuknani bagi chungbo kaisa jati chini bo hukumu tongo nei abo phunuknani bagi ang 1986 ni simino o lamao yapri rekha hingkai yapri rewoi chung jeta samung khlaikya je mosamung resapmung rok no tui hingke abono tui kaham ang borom bo mankha chini o haktor baroto tabuk bai ang waibrui eba kaibrui national award ano rejakha kaisa hingkai ang mankha 2014 o abo folk art master award abo Allahabad o rejakha Ministry of Culture Government of India ni through te abono kare 2017 o ante kese award mankha abo hingkai folk art leadership award abo rejakha Sahitya Academy New Delhi abono karibo 2023 ni abo October wngkhana afro kaisa mankha Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar
2023 National Award abo rojaka hingke tabuk hingke abo paithak mankha 2024 ni February ni 29 no award rojaka ta hingke a award rojakmano tamhini sanai jeta ano borok bongni mokolo jeta ni cultural no tui je samung khlaimani hingke social work no tui je samung khlaimani abono bongni mokolo khlai borok ano aboni sokar rwkhata আচ্ছা স্যার অব কি মানে নों 1986 no hote je khaifaimani অব কি একটা বিষয় নিয়ে মাংদা খাইফাই স্যার না অন্যান্য সাবজেক্টও খাই abo tamno sasinai je chini dopao jeta nangmani जों तो नायग्रादि ताबुक नरक साना थांका हंखाय स्नामजाक जागाव नरक आचायखा जोंखाय बुसुक जरा सातकजाक पिटकजाक ओंखा तै कुसुकजाक ओंखा आबो नरक सासुक मानलिया ताबुक तो नरक बेलायखै तंथथक जरावसे नरक फायजा ताबुक जेसिमान हंखाय जों आबो हायखेलाय न कस्त मा खायखा चिनि दफानि बागै जों कुइलानि सिमिता हंखाय सानानि हनै थांका हंखाय जोंनो आबो काइतर सङ हनै सासिनाय जों जदिनो सिख्लारक आफो बाहायके थैयो फोरोङै जदिनो खानायनि हांखाय जों तिन दफारक कुकुमावबो कोलो खामु कगबो कोलो खामु जत जागा जों कोलो खामु जरा कायसे चिनि बरक रक आ जे जों याप्रि बारफ्रु चिनि बरक कक से कक बरक कक सा सालिया जे लेखा पढ़ा खायने रक चाकरि खायने रक हंखाय बरक बांला कक से सालायसिउ बांला कक न যত সাজুগै সাইমাनो बसे ছাত্র কাহাম एबा बसे गोरों हमजागौ आजरावा आबा हायके फाय ओंखाय जों रमदि बरक बाय बरक जुगाजुग लायनानि बागै बा कक तुन लायनानि बागै हंखाय कक तुन बायनो आफ्रु ताबुक हे मोबाइल नो बखरै इंटरनेट नि मेडिया आजरावा खरै ओंखाय जों आफ्रु कक तुन बायसिमिनो खलायो आ कक तुन जे सैया आनि नकनि रमदि आमानो फानो सैनानि हायाकाबा आनि फायं संनो बा बता संनो पानो कक तुन सैलायनो ता हाकचाल नाय तंखा ओंखा आफ्रु पोस्ट अफिस तै सिमिनो आफ्रु जुगाजुग खायनानि माध्यम जों आफ्रु बाहायनो आनि आमानो कक जे जों सैमासे कक तुन सैमासे कक वानजे बेसे सैयो कक बरक बायखे केबो सैनायसि खरै ओंखाय आबो हायजरा रकनो न जों आज कमाजाक आबो रकनो कासुनानि बागै चिनि कक न मोथांनानि बागै कक बरक बाय कक मा सानाय चिनि बरक आबो हायके जा आन्दोलन मा खायो कक बरक मा सानाय कक बरक बाय कक मा सैनाय आबो हायरक तैबो वाना मा सिंचा हंखाय चिनि तिप्रासारकनि बिसिङो आफ्रु रिगनाय कानाय सिखरिका जों आफ्रु जत सारि जे कानसिउ सारि जत मोजांरै कानै मानो बसे बरक सिनाय हनजागौ आजरावा ओंखाय आंबो न जेफोरखौनो बार मासाव आने आमासे रिगनाय तीन बे रिगनायता ओ जनता सारि माने आबरक नगो तंफ्रु आबनो कानो ओंखाय रमदि ताबुक आगुलि फान थांनानि नांखा एबा कुनु जागाराव फान पानाराव थांनो नांखाय आबनो से वानजिग्रक कानमा हायके बुलै कान वानजै कानै थां ओंखाय आ रिगनाय रकनो काननाय रक केबो खरिखा ओंखाय आबोनि बागै जों ता ससियेल वर्क नि ककनो साखाय आबो कायसे ससियेल वर्क ओंखाय रिगनाय मा काननाय हनैसे जों गोबां मा आन्दोलन मा खायखा छात्र जीवन ता आफ्रु ओंखाय स्टुडेन्ट तंमानि ओंखाय आ रिगनाय कानिया हनैसे चिनि बरक बे बरक न बुइबाया बुनि दफा बाया चिनि बरक रक से तामो उनको तुतै उनको स्टुडेन्ट तुतै राजनीति मा खाय पलिटिकल मा खाय हनै गोबां मा चिनि दफा रक जे आ रिगनाय बरक काना मुसुं जायगा बरक रक बाय हेरेसमेन्ट खाजाका ओंखाय गोबां मा बुजाखा तब तक जाखा आबो हाय खलायमानि यागुला फानो या कारलिया जों ओ जे रिगनाय बरक मा काननाय मानो काहाम खलाय जों स्कुल कलेज अफिस रबो थाङै जों काहाम के बरक रकनि थानि अवेरनेस खायखा खायमानि उलो तुरुक खलाय ओ रिगनाय बरक रक ताबुक आं खानामानि हंखाय रिगनाय तो आंबो काना नायबा पाइनाबो नायया हंखाय ताव रिगनाय रक पाइलेयो हनै खानामाखाय रिगनाय सेट कायसे दामसे 15,000 20,000 ঠিক हाय ঠিক रकनि खानाव ओंखाय बोसोरखाय आबो माने स्टेन्डार्ड नि बागै आ रिगनाय सेट कायसे दाम 20,000 नि मान खाना आबो रकता ताबुक हिया आगि रगो हंखाय ओ रिगनाय न केबो साक नांलिया आबोनो जों जागाव तुइ खायखा चिनि दफार ताबुक
chini sak chalai rok ni bisingo no hincinai a dophawo a jorao ta jotono je chini sak chalai khanangjak dophani bagui khanangjak chini dopharok a jorao bachalai mani bagui no obono chung rokha khlai mankha tei kok borok no rokha khlai mankha tabuk Roman script ni bagui chung kok salai mane kok borok tabuk school o tongo primary school o tongo senior basic high school 12 school tabuk college o tongo university tabuk kok borok tongo ang khonao kok borok bai kwbangma master degree khlaibai kha chini tabuk ni bwsaro hingkai abono kare kok borok ni certificate course rok university o tongo aborok chung sai mankha hingkai o kok borok bo tabuk belai khe kuchugo kajak phiaba bini kaisa jeta kok borok no je seinani obo kaisa sthai kuno kaisa ongkoni script ni samadan yako tabuk bo aboni bagui no chung thangnai talni abo 12 tarik dangkha pokha chung orobo hatai kotoro kaisa obono tui lama kasu mane lama bathakdi abo hai chung kaisa choba khlaikha jata tabuk metric tabuk choli tongna metric be 12 ongkoni porikha tabuk choli tongna o jagao chini Tripura Board of Secondary Education ni president bo sai rekha jata board ni je provision tongo a provision ni onusare bangla script bai no mas hingai phiaba chini borok rok tabuk bangla medium o porinai borok rok je chakri khainai rok ni bwsarok ba kisa nukhung kaham ni borok rok hingka hingkai chung o bangla medium o porinai kwsugori kha tabuk hingkai borok jotono English medium o pori a English medium o porinai rok to bangla script borok saichi manya bangla script borok ma poriya কিন্তু কক borok subject bong thanio tongo borok tamo bai sinai o kok borok no aboni bagi chung andolon ma khaikya Roman script bai mane ingreji alphabet bai chung kok borok sinani sebrna ning thon ni chung andolon ma khaikya tamni bagi hingkai o ingreji obo ko hayung ganangai sara bisho no o ingreji choliwo o ingreji bai chung kok borok sikai basa bujiya phano ingrathun joto borok rok no ha sakani joto borok rok no abo porile mangrao aboni bagui belai khe subida tabu internet ni jugo computer ni jugo hingkai abo belai khe logic aboni bagui no chung alphabet ko bai ingreji alphabet bai chung no seinani sep marna hindi chung andolon ma khaikya tabu bo samadan yako khakao abo kaisa samadan ngi thangan aborok no ta jeta social work khlaimani abo belai khe no tar sanan thaka hangkai dofani bisingo je bujiya rok no bujogrunani belai khe kok kutu ke abo haikhe belai khe kosto ni bisingo sak tharmani bising phino chung tabuk iko norok hai borok rok naithok khlai basawi tongbai kha obono kaisa tamnai chini kosto khaimani phol achievement acha sir kasing je nung saw mote chini borok kok borok sanai pokbai kha tei chini kan borok kan nai pokbai kha aje pokmani pisone ukulogo hongkai nung tamo wansuk ba tamono bo kok no silchana musung je sungno chung buini phemrok jang bai da chini o culture no pokbai kha naki chung niji sak bai thang chai togyani bagi da chini o kok borok tei kan borok no pokhana tam hino wansuk sanna abo abo a topic no sana thangke kolok ma do haipano ang anoro ni no sagrana mane chini do phawo sagrana ta naigira di chung jokhon chini abo laibu mano tamo raja rok ni laibu mano romi matu bo nai o kok sana ni thangka jepro chini maharaja paithak ni maharaja 184 number maharaja bir bikramanik jepro thei thangka no chini o ha raja kri ha ngi thangka chung to rajtantro o tongmani hingkai chini o ha no chung Bharatborsho ni thanio yapari marikha mar chungi thangka ta habui hingkai habui thangka hingkai no chung afro tamungkha jepro habui thangka chung afro majority tongmani jonosongkha kwbang chini do pharok tongmani phia Bharatborsho bahai no Ingres ni yak ni borok sadin mankha sadin manei borok ni puilla Bharatborsho ni puilla je sensa sungo Adam Sumari ingo chung aboni swkang Bharatborsho bai habjak যখন আদম সুমারি ইনখাইনো जों 48% ngi thangka mane tolao kelegi thangka tola kelegi thangmani ulo bahaino chini o jeta जों Tripura no je Mars khlainani bagui Mars ngi khe Bharatborsho bai
afro hungkaino chini yago o jeto power pha phailia 음. administrative power chini yago pha phailia administrative power o bijati rong ni thani chi kalai thangchiu ke kalai thangka hangke tamungkha যখন পূর্ব পাকিস্তান বাই পশ্চিম পাকিস্তান রকনি বিসিঙ চবা নাংলাইখা চবা নাংলাইখানো পূর্ব পাকিস্তাননি বরক রক তাবু বাংলাদেশনি বরক রক আপ্রু আরি তঙ্গ হিনফানো তাবুকনি হাই উনক বেরা খাজা কरै ইনকে আপ্রু আয়েংনি বড় রক তৈ তরতি খালাইयै লক্ষ লক্ষ বড় রক অ হাওয়া হাফাইকা আচ্ছা চিনি বড় রকবো মায়া গোনা ইনকাই বড়ক আছে কষ্ট খালাই তংনা চানা জাগা কरै হनै চিনরা जों জাগা রক খা বরকনো ইনকাই তংনানি চানানি যতন লাইন খালাই রবাইখা হাंखायनो जों जनसंख्याओ एकदम तलावा गोलगै थांखा गोलगै थांखा हांखे तामुंखा जोंखो बरकनो जोंखो कुचुक जाति जागो चिनि दफार जोंखो बुइनिनो बेलेके सोलोङो अ जाति रक्ता बुइनो सोलोंनाय जात बुइनो सोलोंते साकनो पकनाय जात अ जाति रक ताबुकबो सोलों दङ सोलोंनि आमते यांगल सावानो इनके যখন আমতে এখানে তামুংখা আ জনসংখ্যা गोबां বরক রক কেতে কেসাকে প্রশাসন বং নিয়াগো বরক যে সামানি আবস নাংসিও ओमफ्राय बरक जे सामुंनो तामनाय बरक जे कोनो कायसा मानैनो तैयै अब ओंनो नांनाय साका आबनंखा आ जराव खाय जों कगवान जे सोलोंनानै थियांखा तामनि बागै हिंके जों गामि बिसिं बिसिङाव सिमिसि चिनो तिब्रा सारक दङ ओमफ्राय जे सुको सेब जागावा जे प्रपार जागावा ओमफ्राय जतन आ बिजाति रक हाबै थांबायका जों बरकनो कायाखाय थांलाय सुख्लाय मानलिया ओमफ्राय बरक मानै रक फालखायसो जों बायनायनि नांसिउ ओंखायनो बरक सिनि कक सोलों फाइलिया जोंसो बं कक सोलोंसिउ कायसा मानै बायनो थांखा ओंखायनो कगवान जे सावैसो जों आफ्रो बायनो नांसिउ ओंखाय आम तैं तें तेंके जोंहा बं कक सोलोंखा सरकारि भाषा बांला नै आफ्रो नै थांखा ओंखाय बांला भाषा बायनो जों मा परिखा परिना नांखांखा बांला सिना नांसिनाय ओंखाय बांला सिनानि थांथानि चिनि बोखावा हाबसुगै बांला पुरा बांलानि कालचार चिन्थानि हाबै थांखाता ओंखाय हाबै थाङै पुरा जों आफ्रो रमदि जों सिख्लाफ्रो लेखा पढ़ा जों जेफ्रो खालाय दङ छात्र जीवन जेफ्रो अब दङ बस हनुमा सर ब बिसि आबो रमदि इको 70 नि सिमिनो चेंगि फेक्या आ जेता जों कमानानि ता আচ্ছা इनके आबा हायके फायके फायके जों 80 जरा 80 जरा ओंखाय जों आबो एकदम आमतिखनो कुसुब जागे कमावै फायके जों कायसा सामुंब जों कक किफिलि बनो साना रोंया कक जों जेता बबाय सातक जागै दंखा आ सातक जागै दं माने कक न फिरगै जों बनो उत्तर ना रोंया आ जराव तामनि बागै हिंके आ बांला भाषा ना जों गाहाम आ जरा मान्यनि बागै बांला बाय वालायना ओंखाय जों गाहाम का कक फिरगना रोंया ता ओंखाय आबोनि बागै बरक जे खालायनानै मोसं माने आबोनो जोंना खालायजा आबो हायकेनो चिनि दफार माने भाषा हयते नि कालचार जतन कमाबाय थाता ओंखाय आबोनो रखा खायना बागैसे जातै जायातै चुक्ति चुगियातै खालाय जों आबो बुंको लायखे चिनि दफार जेता आफुनि जुबक रक्ता ओंखाय आ जुबक रक बासावैनो दिनिनि अजराव जों फाय बासा फायका আচ্ছা স্যার নর আফরনে চালাই বসে জনা রক না बोसोर जनाया जत तिप्रासा खानांनाय रक ও चिनि दफानि जत तिप्रासा चिनि साक जालाय जे खानांनाय रक बरक सामुं खालाया আচ্ছা आफुरु जे जुबक रक जिनायका बरक न खालाया ओंखाय बरकनि साक थारमानि बागैनो नर अबो सैमानखा 1980 सन जोंनो जेता आबो पलिटिकल पार्टीनि बिसिंति खालायै अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सानजाखा जों ताबुक जे अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंमोन आबोनो ता सान्दि होनो चिनि दफाराव बुइया चिनि दफारक न ता सान्दि नै आबो जोंनो उनको बुनि दफा बाय खालाय उनको खालाय तामना जबा नांग्रै रेखा जबा नांग्रौयै आपुरो साय साय चिनि बरक रक बथार जाबाय कमा बाय kay aboni ulose chini bororo lekha pora rogo bo kisi kisa agu bikhaisi aboni seka kay asat kuri kaita আচ্ছা স্যার গট্টে গাইছে আঙ্কাই তাবুক যে চিনি 12 হাকটর বাই 11 তারিখ থানায় 11 তারিখও CAA আবনো ইমপ্লিমেন্ট খালাইসিনাय हिनै साख्लाय जाखा তো এ যে नों চিনি ससालनि खरकसा गुनि बरक ngै नों अजे CAA एक्ट चालु खालायजां मानि आबनो तैनि बबो हाय वान सकमं दं nagira di aba gi citizenship amendment amendment bill bill dong tongmani mani tabo kay act citizenship amendment act ni act thangka bo mm. ai ni thangka
abo जों जेफोरो नै 2019 ni 29 tarik November ang jora muitu tongkho जोंनो Home Minister borom ganang Amit Shah जोंनो रिंखा आंगाफ्रु काइसे पॉलिटिकल पार्टी नि वाइस प्रेसिडेंट दं टिप्रालैंड स्टेट पार्टी नि आं वाइस अच्छा प्रेसिडेंट अच्छा अच्छा इनके आनो काइसे आफ्रु पर्सनल चिठी रेखा होम मिनिस्टर ता इनके चिठी रुई कक सालायनि बागै दिल्ली वो थांका आं बाहायनो खरकसे होम मिनिस्टर आनो चिठी रु काबो आनि बखावो के बेले के हुआर आबो माने खातुं खाजाता काइसे देश नि होम मिनिस्टर आनो इनवाइट खायो ओंखाय बा नि थांका आफ्रु होम मिनिस्टर नि आज मीटिंगो आं थाङै मानजागै बा आं सायजुंया ओंखाय आं आफ्रु जेते साब साब इनवाइट मानखा आज लिस्ट बम आन्थानि फाइया ओंखाय फाइमानि आफ्रु त्रिपुरानि जत पॉलिटिकल पार्टी आबो सुदु त्रिपुरा साया जत पॉलिटिकल पार्टी तै जत एनजीओस रक दङ आबो रक जत न इनवाइट मानखा खरंनि ओंखाय आनि प्रेसिडेंट त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी नि प्रेसिडेंट आजरानिता बरम गनang चित्तरंजन देव बर्मा बनो बो आजागा मानखा बनो तो आं सालसो सेखां रहका बानसे सेखां चिठी मानखा ओंखाय आरो जत पार्टी न दङ ओंखाय सीपीएम नि जितेंद्र चौधरी बाय मानिक सरकार आजागा बमानजाक बर किन्तु थांनिया कांग्रेस रक के बॉयकट खाइया आबनो कांग्रेस नि जे चिठी माने रक बर बॉयकट खाइया इनके आरो जे सबि माने শুধু তিপ্রাসা সিমি সরাই সরাই এঙ্গি টঙ্গা আজ মিটিং হতা অমিত শাহ আদিনো সাকা সিএবি ন তুই নর ককঠাইচেতা সাদি এনআরসি ন তুই ব ককঠাইচেতা সাদি মানে কোনো ইস্যু ন তুই নর কোনো ককটা সাদি শুধু নর অ ককনন সাদি নংনি দফার কমানাই হनै যতন সাও তাবুক নরক ন ফিয়ক নানি আং টংসানি নরক সাদি ব লামা তুই নর ইয়ক নানি লামা নরক নুক নে আদিনো সুমুদু ओंखाय ब सिएबि नि कक न आदिन साका सिएबि नर अ जागाव बिल तिसा माने कक तिसा ब तिसाया ब सिएबि आबो पास नि थांनाय आबो कोनो खलायनि आरो सा माने बीजेपी सरकार जे दङ बरक नि मुसुं तै खलायै जेसे के पाना आ सिएबि न बरक बिल पास खाइखिबाय खाइक्या खाइ बरक आ सिएबि न सीएस नामका ताबो खाइ आबो न सामुंग थेपाका ताबो अ जागाव कक सानानि हिंकाय 2014 नि डिसेम्बर नि 31 तारिख नि बिसिङो जे बरक रक फातार नि बरक रक अब आफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश आरो नि बरक रक जे इंडिया व 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर नि बिसिङो जे बरक रक टंखा बरक न असिए नि उनको माननाय तामनाय प्रॉफिट माननाय हिंसाका बरक इंडियन सिटीजन खाइ थांनाय ताबो अ जागाव सिनी कक न जों हाक्टर नि कक न जों बाद न रदि जेहेतु सिनी छि जामेला बा जों सिनी अ जागा न प्रश्न कैसे आसायो दो जों तो इलिगेल इमाइग्रेंट्स नि बागै से सिनी जागा जों एक समय संख्या गोबां दंमानि नाम्बार दाबुक जों कमुंनि थांगा तो आ जागाव नायनाय के ताक 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर आबोनि बिसिङाव जारा फाइनाय बरक फन्टेसे सिनी भारतवर्षनि सिटिजेन माननाय हिंगा के सिनी त्रिपुरा आगिवसे अ प्रब्लेम बाय जों आहायनो बुकिजाक ताबुकते बा आलाय दाबोनो बुकिगलाक दासों आंगाबोनो सावै दङ आं भारतवर्षनि ककनो सालिया चिन त्रिपुरा से जतनस्लाय जामेलाबा जोंगाबोनो मा सानाय इनके अ जागाव जेटा कक उखा 2014 नि सेकांगनो त्रिपुरा हाव बरक पुङै थांका ओ 80 सन नि सेकांगनो बरक पुङै थांका जोंगाफोरनो माइनरिटी अंशगै थांका थांमाने यागलबो ताबुक 2014 तारिख नि 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर जदि हिंकाय आ जरानि जे बरक रक टंगमानि जे सिटी माने बरक नि सेन्सासु जे बरक रक बुमुं कासाया ख आ बरक रक बुमुं ताबो कासाय थांचिने सेन्सास हेदा इनका आ बरक नि बुमुं कासाया वइसे जों अ जागानि माइक्रोस्कोपी इंगि थांका त्रिपुरा सार ताबो आ बरक रक नि बुमुं जदि कासाका हिंकाय जोंनो हसना तयै हम सांतै रतुखानो तै मानलिया आओ सार अ जागानो सिनी टंग सं लोको रखाय बखा थैलाय जाक जे जागा सीए एक दखांगाय चिनी बरकनि हाइनो सि बिरमान मा जक टेबो से आलाय दे बिरमान माननाय সেই জায়গাও जों सिनी ताबो पॉलिटिकल नि किजा मा सासेनाव जागा पॉलिटिकल नबो
ত্রিপুরানি চিনি থोंग्रों बदल বিশেষ করে ত্রিপুরা মঠা বরক তো চিনি ত্রিপুরা সানি প্রবলেম ন তৈনো বরক ফাইট খাইফাयो বা চিনি ইয়ক সানাनि বাগै বরক আন্দোলন খাইফাयो বनि दाबि আলাদা স্টেট नांनाय তো তাবো বরক কথা লাইজাক বরক বাহাই কে অবনো প্রটেস্ট খাইছে নাই বা বাহাই কে অব দাবি নটিস আছে নাই বরক নাইগ্রাদি ও জায়গা কিসিসা বুলজাক কক বুলজাক দङতো tabuk ang oboni kok supayak ko jeta CA ni je Yes. samung no teise engke tabuk o CA sabu চালক খাইকা বিজেপি সরকার বিজেপি সরকার no sabuti saka জনগণ ro খাইয়া দিবা engke जों o jagawa जों tipra sarok no sana thangka angkai जों a desh kotor mani kok no जों saya desh kotor ma जों kama phano bor kono bong jagya engke ভারতবর্ষ হঙ্গে কাইসা গণতন্ত্র দেশ ও গণতন্ত্র দেশ নों थांनानै हिंखाय সংখ্যা গরিষ্ঠ অর্জন মাখাইনাय মানে জনসংখ্যা गोबां মান हिंखा आ জনসংখ্যা गोबां तामोबाय प्रमाण खाय भारतनि आइनो हिंखाय आबो सेक्रेट बुथ बाय गोपन बुथ बाय आबोनो प्रमाण खायो नों জনসংখ্যা गोबां हिंखाय माने पलिटिकल ककना आं साइतम ताबुक नों बीजेपी न त्रिपुरा बीजेपी सरकार जों आ नों थाइसिं कबुलजा ककनो आबन तन ग्रादि बीजेपी सरकार न साबति साका त्रिपुरानि जनगण त्रिपुरा साबो जनगण हाय दिबा अरनि त्रिपुरा सारा कबर वाइजालाय जे बीजेपी न तिसानानि बागै कबर वाइजालाय बीजेपी नि बिरुद्धे ककटा सादि नै आं मइतो दङ 2018 आव आं 11 नं मानदै एसटी केन्द्रनि आफु कैंडिडेट त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी नि बुराखा बाजाराव आं जेफ्रु कायसा बाजार सभाव आं बासनदै दङ आ जराव ख्रिस्टियाननि करक एतामनाय दिकन से खरकसा दिकन बुराखानि दिकन बरक फायै आनो बीजेपी नि बिरुद्धे ककटा सादिनै बुनानि फायलायो मन्चनि सकलायै थिका ओंखाय मोटामोटी 100 मिटारनि जागावन आं बनो साहरका नरक जे फायकिया आना आक्रमण खायनो नै आसुबैनो खानो आ जागोन बाथाकदि आंगा बहाय नों आक्रमण खायनो फायपनो किरिया तामनि बागै हिंके आं दफारक खांनानि दफायकनानि कक से आं साव आबन बागै सां नखरो निनि पलिटिकल कबनिनि बुट माने बुट पास खाय एमएलए एंनानि बागै आं फाया बन आं मा साका आप्रो नों आरन तंदि बे किसके बयस कब मोसाइयानि ना बयस बाय नों सालसा नोंनो बुंको जागानो खाक जागानो नाय जे बन साका गुबैनो बीजेपी सरकार फाइकेनो बंनि सामुं पुइलाव हंखाय ख्रिस्टियान रकनि जे चार्ज करिदा आ चार्ज नो उथुक देनि नोटिस मानबाय आव नर मेडिया रक साइमान नोटिस मानबाय आं जागा थाङे आनो कम साबाय जों नोटिस मानखा आहाय मानखा ने गोबां मा मथार ओंखाय आ लामा न ताबुक नोंनो स्नामो अ जाति न स्नामो जेता नों कमाना नि लामा न हाय देबा ताबुक सीए आजरा तमुनि नि ककनो नुपुरक बुजि माखांकाय तिनि अबहाय ओंला खामो ताबुक बीजेपी सरकार न जे रहरमानि बनि त्रिपुरा सारक न कभर वाजायलाय फिल खाय बनो सरकार आसुग्रखाय सरकार नि हिमानि आबो हा साकाव आबनो कारै ते फान गना कतर माने ते करै ओंखाय नों बीजेपी सरकार सुदु सीए या जेफ्रु जों भारतवर्ष बाय जों जेफ्रु मार्च दङ आफ्रु 3टा राज्य मार्च दङ साबो मार्च बोलते एक्सेशन एग्रीमेंट नों लायो एक्सेशन एग्रीमेंट हंकाय ताबुग्रम दि भारतवर्ष जेता चिनि को जों फातारनि देश बाय जों आक्रमण खालायजाक दंखा आबनो प्रतिरोध खायनानि माने आबनो प्रोटेक्शन खायनानि बागै भारतनि फानाफ्रु नाङो किन्तु राज्य चालकनानि बागै जे राज्यनि आइन आबोखौ बरक नायनाया ओंखाय आमति खालाय 3टा राज्य तंमानि मणिपुर त्रिपुरा ताय जम्मू एंड काश्मीर तंमानि किन्तु मणिपुर बाय त्रिपुरा हंकाय पूरा 12टा हाबथांका ओंखाय काश्मीर हंकाय आप्रो 370 धारा भारतनि संविधाननि 370 धारा जत किछु खालायमानो किन्तु बरकनि आरने आइन स्नामनानि संविधान बंनि बागै आलादा दं आ जरावता ताबुक आबो सरकार बीजेपी सरकार आ आइन न सबायै लादाख न कायसा ताबुक बरक ऑटोनोमास को खलायरि 370 थांमानि जाता 370 ताबो वान सुगैनादि बरक कसंरक बुजिया चिनि बरक लेखापरा खायो पनो ओ आइन रक ना सु बुजिया सरकारनि मानिया आमति कुनो माने करै जम्मू काश्मीर निजे सब राज्य चालुगै दङ निजिनि संविधान आलादा दङ
abono no sebai 370 no sebai borno tabo Bharatni অঙ্গরাজ্য সুনামে রেখা ওংকাই aboni ulo tabo o CAA bo apro chungno saino rekha nor abono ta tisadi abono tisapano kono ya tabo aboti borok khobo khlaikya tabo samung ba thepai rekha kamanai sabo kamanai BJP kamaya arawa kamanai sabo kamanai tiprasa se kamanai ko o kamana no bage samung khlaina rekha tiprasa obo borok no bujugui jodi no manya kai tai tamo khlainai abono bade মানে ফেলুর শুনছিনাই আবো বুজুগি মানথানি ফেলুর ওংখা আবো সানা থাকাই জাতিनि बिसिङाव आं सायख'निया जातिथ' जतन' तै जाति जातिरक न खानांयाखाय आं सायख'न खानाङै बोखाव थैकलायै दंमाबाय सामुं जारिनायाता ओंखाय आबो हायख्लाय ताबुक तैबो गदि सांना नों साका थासिङाव ताबु BJP बाय तिप्रा मथा कायसा तामनै साका borok kethalai tabu সরকারও থাংলাই কেবলে borok एलायन्स ता এলায়েন্স borok তো কক সাও যে এলায়েন্স ইয়াবো জাস্ট একটা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাই borok সরকারও থাকা দুইজন মন্ত্রী মানকা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলতে অবশ্যই পক্ষায় जों अ TSP बाय टिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी बाय द इन्डिजिनास प्रोग्रेसिव रिजनल एलायन्स बुबाग्रानि जे NGO तंमानि आबो 2021 नि 5 तारिख फेब्रुवारि हंकाय आबो मार्च ओंगै थानसाङै थांका दो थानसाङै आबो तिप्रा मथा ताबो ओंखाय अ तिप्रा मथा सिनि डिमान्ड न तंग जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों कुनु दिन फानो अ ग्रेटर टिप्रालेण्ड न तै बुबाग्राता जों कम्प्रोमाइज खाया माने अबनो तै जों कुनु दिन फानो आलोचना खालाया अबनो कारै आमतिके सालायजा अ कगो साजाक बरक जोंनो 2008 तामनाय 2023 नि जे विधानसभा इलेक्शन ओंखाय आफ्रो बरक साजाक तामनाय BJP बाय मिलिवै सरकार थांदि नै जों आफ्रो अ कगो साजाक बुबाग्रानि खुक्तै अ कग साजाक बुबाग्रा साजाक जेता रिटेन सयै लोकनि बुसकाङो सयै एग्रीमेंट आमतिके रिटेन एग्रीमेंट खाया हंकाय सिनि डिमान्ड न एंको रनानि बागे एग्रीमेंट न सिग्नेचार खाया हंकाय जों कथाया आर जदि रिटेन एग्रीमेंट रेखा हंकाय जों आफ्रो सरकार थांनानि बागे वान सुकनाय हनै सिनि डिमान्ड आमतिके कग साजा ताबुक बरक जोंनो थांनाय बोसोर 2 तारिख थांनाय अ मासनि 2 तारिख 2 तारिख हि अ मास दां खमो अ मास नि 2 तारिख न जोंनो बर रिटेन एकॉर्ड साइन खालायलायखा अब स्टेट गवर्नमेंट नि इंगै तिप्रा मथानि इंगै सेंट्रल गवर्नमेंट नि होम अफेयर्स इंगै सिग्नेचार खालायलायखा ओंखाय ताबुक सिग्नेचार खालायलायखे तो सिनि जे डिमान्ड जेता आगि साजाक दंमानि अब रिटेन रेखा हंकाय थांनाय ओंखाय आ बुलजागो क्लायै ताबुक थांका हाय बोले जेता BJP बे गदालै थांका आमति कगया ताबुक टिप्रालेण्ड कतामनाय तिप्रा मथानि इंगै खरगनि मिनिस्टार उनको थांकाता कैबिनेट मिनिस्टार ताबुकनि वर्तमान सरकार थांका तार माने अब या जेता BJP बाय गदालै थांका आमति याबो ओंखाय ताबुक जेता इमप्लिमेंट नंनानि जेता चिनि उनको तंमानि तामनाय एकॉर्ड जे साइन खालामनानि अब इमप्लिमेंट नंनानि बागे ताबुक थांनो नांनाय जे ताबुक तो इलेक्शन बुसकांनि तालनो इलेक्शन नांनाय इलेक्शननि सिगाङाव तो अब आसो सम्भव लाखा जे अबनि उनाव तैसा वर्किंग कमिटी खाजागानो वर्किंग कमिटी खावै अबनो इमप्लिमेंट खालायजानायता স্যার আমার হাই এগ্রিমেন্ট তো আগিব খাজাকা যেমন 1949 মার্জার এগ্রিমেন্ট এপ্রিল 1988 TNB অ্যাকর্ড এপ্রিল 1993 ATTF অ্যাকর্ড আমার হাইকে কবমানো এগ্রিমেন্ট খালাইজাকা अब कि फुलफिल से खालायजाया के तामो ताबो जे इनको तिप्रा मथा पार्टी जे ब्रो खालायमाने अब कि फुलफिल खालायजानो हिन्दिनि वान्स मो ताम जों मार्जार एग्रीमेंट खालायफ्रु जोंनो आलादा राज्य रनाय एबा नों यागनो सरकार तंनाय आमति कुनो रिटेन करै सिजा करै दो मार्जार एग्रीमेंट खायका जों नों बाय कथाका माने निनि बिसिङाव जों हाबथाका जों ता भारत इंखा आबो मार्जार इनके नों साका TNB नि एकॉर्ड TNB एकॉर्ड साइन खायका TNB एकॉर्ड नि साइन खायमानि जागाव जेता तीन कायथाम विधानसभा सीट न तयै आजागा एकॉर्ड खालायजाका मानखा आबो माइया दिबा आगि 17 ता तंमानि ताबु 20 ता अच्छा ओंखाय आबनो कारिबो नों साका ATTF नि एकॉर्ड
ATTF ni ekor to kintu omtui omsuk nung seat manai ba omtui hinai kerui a jorawo ATTF ni ekor kaisang saiman ma hingkai o jeta tabu borok ni demand tongmani rajbari agiwo o jaga bidan sabha tongmani assembly tongmata hingkai obono kubun jaga ma senai obono museum ma snamnai ni apro a go sajak tong hingkai abono khlaikya tabuk hairokta hingkai tabuk ni je ekor omoto lukurok ni bwskango no tabuk to norok ni o media ni juk diba media ni bwskango no sorasori borom ganang home minister India ni home minister bo sorasori sawi no o ekor to sign khlaijak tabuk जों नायसिंना नांनाय जेहेतु साइन खायखा एकर्ट इनके अ जेता इमप्लिमेंट खायने अ जराना जों किसा नायसिंना नांनाय इनके आं खाकावो अब आलका एकर्ट हायले इंगिया ताबुक जरा कक साना আচ্ছা স্যার তাই जों ककनि कक सालायमानि जम्मु काश्मीर 370 थकजाखा अब बीजेपी माने निन खुक्तैनो नोंसोर सामोन जे सरकारा तहाय खायमिया जिनिस लेकरै तो जागा जों इनडाइरेक्टली बा डाइरेक्टली फानो हिनमानो इनडाइरेक्टली फानो हिनमानो जों गमो जा कक कामानो गोजे त्रिपुरायावबो TTADC नो उथकै मारिनाय आमते एकटा दाबिरति सालायमो नुक्ताजों जों निउस रग प्रायनो नुखा বিভিন্ন অংশনি বংনি বাক্সা ওয়ানসি অংশনি বড় অবন দাবিতি সাও তো সেই জায়গা जोंखि অবন মানে কিরিমা সিসা দাঙ্গই মান যে চিন ত্রিপুরাও অবহাইনো TTADC नो उथगरि मानो सरकार तो जेहेतु क्षमताও दङ सरकारा चालक तंनाय बंनि बरनो बिसि गोबां तो সেই হিসাবে চিনি ত্রিপুরা বদা অবহাইনি थानो अबनो तैके नों ताम हिनै ना अब जों नायदि 1984 आव 244 नि 2 नि दारावा खिख्लायै जोंनो त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नै आप्रुव रवै सुदु चिनि बागै सिमिनो 1984 आव 49 अमेंडमेंट एक्ट अब 49 तम भारतनि संविधान संशोधन आइन खलायै आप्रुव खलाय रेखा हंखाय खलाय रेखा हंखाय अब तो कक इंगिया जेता कायसा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल न बरक इनको खलाय आइन पास खायै अबनो जेता सबाय रेनानै आम तो कक उमाया जम्मू काश्मीर नि अब आलादा আচ্ছা हंखाय आलादा माने अबनो भारतवर्षनि आन्दाराव तंतुतैनो आ राज्यनो भारतवर्ष चालुगै माया भारतवर्ष जे खामानि खलायनिया नरक साइमान खना लादाख किसाखायनो जुद्ध दंलायो पाकिस्तान बाय इंडिया जुद्ध दंलायो हंखाय अब हायरक माने सब समयनो जुद्ध मां अशान्ति हंखाय तामनि बागै हिंका हंखाय ओ जेता जम्मू एन्ड काश्मीर न पाकिस्तान बिन बुखागो तलांना नायो हंखाय भारत बहायनो भारतनि कायसा अंग राज्य हिसाबै कोनो जम्मू काश्मीर न भारतनि थानि तन्ना नायो हंखाय तो जुद्ध दंलायनानै कक हंखाय आसुके जुद्ध दंगै आ जागा तंकस दं तंमासाय भारतनि वानसुक मुंका तंकस दं तंमासाय जेहेतु भारतनि केबा भारतवर्ष न जे चालुगो आ सिस्टेम न बब चालुक जाकनाय इंथननि बरगाबो पार्लियामेंट आबनो बरक आ एक न संको खलायजा संशोधन खलाय पास खलायजा त्रिपुरा न तामति खायनि कगिया कायता हंखाय कैसा नों सावा TTADC न सबाय जागै फामानो TTADC नि सबाय जागै मानो या सबाय जागै दा माननो सबाय जागै माननानै कगिया আচ্ছা जेहेतु अब भारतनि संविधान अब पार्लियामेंट न जतन खलाय मेजॉरिटी पीपल नि उनको बाय खलाय आबनो संशोधन खलाय नामजा आ माने ओमफ्राय आबनो तेसा संशोधन खलायै आबनो सबायनानै कगिया हायता ते कैसा कक नों साका TTADC न सबायै TTADC नि बुमुं फ्यूचार TTADC तंया फानङै मानो बाहायके तंया फानङै मान हंखाय जों जे टिप्रालेण्ड सानलायो ग्रेटर टिप्रालेण्ड ओ टिप्रालेण्ड तो जों जेता आगियो जों ADC एरिया जे तंखा आबनि कोनो पावर करै पावर फांसन कोनो करै बनि जे चालुक माने पावर फांसन करै तब अ जागा आं एकरनि ककनो किसा अ जागा दालाना जेमन ताबु जों अ जागा एकर्ड तो बुबाग्रा सं सय खलायखया आ जागा लैंड नंबर 1 न लैंड एकर्ड लैंड सुकता लैंड पावर हंखाय अबनो जोंनो भारतनि संविधान संशोधन खलायै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ने रफाना बिनि निजेस थांनानै क्षमता करै बमति क्षमता करै हिंखाय जों ताबु और जागा आसुगे कक सलायखौ अब त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि एरिया हे दिबा किन्तु अ एरिया बिनि निजेस बच्चा लगै दङ हिनफाना अ एरिया ने हा न
bini khlainani odhikar bini kore power korita odhikar tongo bin power kore oboni land allotment nai rajyo sarkar siro bin o jagani kagos nai rajyo sarkar siro district magistrate and collector ni andaro district ko tabuk DCM deputy collector bose oboni hani malik bose ob hano जोंनो जागानि कागज land allotment no ओंखाय एडिसिनि जागाङै दंफानो एडिसि कोनसो खालायनि आबनो हायदा ओंखाय निनिखाय एरिया आंखा किन्तु मालिक हेपो आगिता ताबुक आबनो न आ जे land right जे ताबुक जोंनो रमानि ताबुखाय निनो एडिसिनि बिसिङो नों तङै निनि न हा नि कागज नों ताबुक रसिनाय अ हा नि कागज न नों न रसिनाय ओंखाय बरकताय अरबो याग्रि मानलियाता गरो कासिया निनि हा अब कराखै निनि हा खाजागै थांखा ताबु कासिया अरबनो जों खाथिङो साका जों एकदम ताबुखै गोमा सुगै थांनाय हर तयै हसना तयै नायथु फानो जोंनो मानलिया नाय जे सामानि आ जागानि कगो ताबुक सानानि थांखाय जोंनि अ एरियाव जेटा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि एरियाव जे हा दं माने अ हाले ताबुक चिनि इंग्राखा अर बुइते याग्रि मानलिया ओंखाय जों अबनो ताबुक सावै मानो गोमावै थाङो पानो कासे राज्यनि जनसंख्यानो नायनायखा ओंखाय बिनि सेन्सास रिपर्ट नायनायखाय जों आरो गोमाखा किन्तु जोंनि कासिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एरिया दङ अ एरिया बिसिङावथ' जों मेजरिटि अ हा ताबुक चिनि ओंखाय जों फिउचाराव अ ककनो मा सासिनाय जेहेतु जों मेजरिटि पिपलनि गोमावै थांखाबा जोंनो ताबुक थांनानै बागै कासे बेबस्था खालायदि जोंनो एरिया न सेपारेट खालाय जोंनो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार रसिदि माने स्टेट खालाय रसिदि ने जोंहाफोर मा सासिनाय दा सावै मानखाता आ सुबिदा चिन बागै ओंखा सर ओमफ्राय पाइथाक दिगि न सरकार जों जराबो गोलैलायखा जों न डाइरेक्टलि पलिटिकल बाय एकेबारे इनभल्व इन फिउचार जों नुगैदों मान न तो किसा नुखा आपरे नों माने हयতো निनि पार्सोनेल रिजननि बागै फनो किसा नरजाक्तिं तखना जों इन फिउचार जों न डाइरेक्टलि पलिटिकल जों मा मान साइमानि यानर बर' जानानो नगिया ओंखा आं जे रमदि 2015 नि 1 तारिख एप्रिल न आं चाकरि रिजाइन रि फाइया माने दफानि सामु खायनो होनैजा ओमफ्राय खाय दङ बुबा ग्राबाय मार्च जों माने जों नंगौ ओंगै ताबु बुबा ग्रानि लगियो रोखारि सामु खाय दङ बुफ्रु आं नंखरि आं खाबा सालसाफान आं नंखरि आं याखौ ताबु মানে आंसो माने मटेका जात डाइरेक्टलि जेमन ওই তামনাই নিনি যে কোনো বুটন প্রজানি বাকি নখরো আমতে হাইতাইকো नंखरि तंबले নখর নাই नों बर नुग yang खाबा आं जेफ्रु आनो 29 तारिखो फेब्रुवारिनि 29 तारिखो जेफ्रु आनो दिल्ली व करि दङ डक्टरेट नि काचा आनो करि दङ अवार्ड दङ ओंखाय आंहा पुरा आरो दं तुइनो बेलेग खेब खा कष्ट नांखा तै कासाखाय आरो आनो कक सादि हिमपुरो नर मेडिया रक साइमानानि क आङो ककनो बसाका आन दफा जेता उनको जाकमानि ताबुक जे जामेला नांतांमोन आ ककनो बां आ जागा आ जे मञ्चव साइखना रखा ते आबनि लगी लगी न 3 तारिखो जेता अ जागा हांगार स्ट्राइक नि तामनाय आबनो जेता उइड्र खायया बुबाग्रा उइड्र खायनो बागे आं बा मञ्चव तंगले आं आबो मानजोंना बागे सिमिसे इमार्जेन्सी दिल्ली नि आं फाइफायो मानजाक फायो ओंखाय निनि कक बरक रुमानि स्क्रिप्ट नि जे अंको खलायखा तामनाय जे फाइट खलायखा ओ जे अंको हाते कटर जे अंको खलाय तंगले आं खाइबले को जागा आं खाया आं खाबा आं नंखरि आबा हाय कोन जागा करिखौ नंखरो ताम हंखाय अबसे क बरक रक गोबां मा लिडार रक जे साकेपनो आं कैंडिडेट माना नांनाय आ उद्देश्य तै गोबां आबो मानो मेसिमान चिनि बरक रकनि राजनीतिता आं ताबोया आं 2021 तो आनोनर ना कलायो आं वाइस प्रेसिडेंट ताय आंनो मार्च दङ बुबाग्राबाय आप्रो एडिसिनि जेता टिकेट आनोनर ना कलायो आइनो आर आं सानखाय आनमा मारो आं साइनिया सोंनायदि आं कैंडिडेट साइनिया एसेंब्ली थाङोका 2023 नि एसेंब्ली आं साइनिया दासिम जे आं साना नायबाय आबोनो साना नायबाय सर किन्तु साइनिया हिमपानो आं खरकसा मिनिस्टार याफानो आं खरकसा एमएलए एमडीसी याफानो अ सामुंबाय आं गदालिया आमतिया आं गदालाइन दङ काहाम खालायो सर पाइथाको जों नों निनि तिरप्रा हास्तेनि पंकसंग लोगो
tongnai rong no tamo kok kesanai abo kisa kesadi bo lama tei thangkai sing sini yok saiman nai o lama no kisa kok kesadi ang kesar namu sungkai kesar namu sungmani hingkai ro naiji jeng 2009 ni simino sini do pharo phansang na nangnai tai chini identity jeng agi khai alka alka jati hinglai tonglai কিন্তু tabuk to alka alka jati hinglai ya abo chini na awareness jata jeng tipra eba o tipra hani besa hanai tipra sa hanai je hanlai kha tabuk jeng joto borok no hanri manka puilaba manya hanri manya jeng omti jati se jeng hai se ire se hintong tabuk hinka tabuk obono ang kesarnani musungo paithago bo jeta jeng tabuk thansang tongo o thansani jeno kurugui thanya tui thansani phan jeno bai thanya tui thansa khai chiri kha hangkai thansa khai chini nahar mung nahar ka hangkai jeng jotono success khlai mannai aboni bagui chini do pharok jotono thansa khlai tongnani thun thansa khai tongoi chini man thaino sannani bagui jeng jotono baksa thun hangka hangkaino chini obono jeng success khlai mannai borok chere khoroksa tornani phuru মানে kelibusa khoroksa yapri mankha bo tornani phuru gobang ma bar kelayu kelai kintu bo kelai simi tongya te se basao tai se yapri tere tere ke himinayo ke bo bono naikol nai buko bai iko khlai jakha ka phaidi ni ring jakai bo khachi ki thango te se kelayu amte ke kelayo basao mang se yapri ragoi bolo kolok kotorngi basao hayadi ba जों bo tabuk samung khlaikhai up down tongnai no waisa khlainai waisa basanai a khlaikha hangkai no bokhabaye angte basalia ni hingka hangkai bote himi manliya jibono te bo boro kotor bo manliya aboni bagui waisa khlainai no khlaikha hangkai जों khalogoi te se basanai te se himi nainai te kisi yapri rakhai जों te waisa pro khachigui nainai abo haikai no borok ni jibon amte haikai no ma thangnai hingkai do pharok no bo abono masak waisa wisu borok rok khabai jago ahai dang khana abo irai dang no bui ahai tongbayo jungbu dam teyeng no ne khabai jago nang thaching samani কিন্তু khabai mani jora botong a khabai te waisa nang abono kha kono nangnai tamnai ni bukhano phan thonna nangnai kra ka phan thonna nangnai abo haike ingmang se paithago bo basanai kaham khai kolo kotor ngai basanai gabon bagino khabai thai krei khata baidi thansa ta kurukdi thansa kai tongdi than baksangdi kok baksangdi abona ani lukurok no kesar aw ngai sar belai no hambai ni rangsak ni jora no singno riuya koi sing mai kok lam saman bagai hambai hambai lorno do you want to start